Ok. Čez stres smo šli na hitro skozi. Kaj smo si zapomnili v stresu? Kaj je stres? Druge pa nismo tam. Ja. Razkorak med tem, kje smo in kje bi radi bili. Ja. In pol se ne zavedamo resničnosti. To je težava. Ne vemo, kaj je resnica, ampak mi imamo pozornost na naši predstavi. In pol je to, ne bi smelo biti, ni pravično, ni. Zdaj, če bi poslušali mi svoj notranji glas, on hitro izda naša prepričanja. Sem poslušati ga je treba. Tisto, če bi pisal si hitro na računalnika nekaj, pol greš tisto prebrati in dobiš svoje prepričanje. Vse, kaj si govoriš, ali si pa govoriš preklet, recimo, tudi kletvice, če si rečeš preklet, lahko si rečeš butl, nesposobnež, ali pa, ne vem, grda. To so vse prepričanja, to se on komunicira ne? In lahko vidiš, ne rabiš psihologa plačati nič, samo zapišiš si in vidiš, kakšne prepričanja imaš, kakšne nalepke si daješ.